Zovem se Erdelj Jožef, rođen sam u Srobranu, 76. godine. Toga od 8. godine po domovima i da sam imao neko lepo detinjstvo i nisam. Majka mi umrla kad sam imao 5 godina, otac se kasnije oženio sa maćihom. Nas je 4 brata i sestra, još maćiha 4 dovela i plus rodila njemu decu i tako da živjeli smo jako siromašno. Jedna porodica na okupu, u jednoj sobici, kujni. Starija kuća, da kažem, dopola oronula, bez vode, jedino eto samo što smo imali struju unutra. Živjeli, život bio lepo. Nas 5 u sobi spavali, otac i majka u kuhinju i kasnije ona se razbolela, umrla. A onda meni je posle krenulo od moje 5. godine, da kažem, jako sirotinski život. Ipak moja maća normalno više voljela svoju decu. Kad moj otac ode na posao, onda ona uzme nas istera 5, a svoju decu vuče unutra u kuću i krijući im daje čokolade, kupuje im tako u prodavnici, a nas terala na sve strane. A to kad moja sestra morala sa 15 godina da se uda. Radi tih problema, najviše. Krenem u Srbobranu, 1., 2. razred. Šta je sad bilo, ne znam, socijalno, da li neko prijavio ovako od komšiluka ili od nekoga, došli mene, pokupili i odveli u dom. Pa kako, doveli me tamo, normalno, bukvalno isto kao u vojsci. Dođeš, imaš tamo zaduženje, odeće, kupanje, pregledaju ti lekari, da nisi bolestan ili nešto. I onda kasnije ide upis u školu i nadalje boravak, dnevni boravak i ostalo. Osjećaj mi je bio malo strahovit. Ne znam, valjda zbog izgleda, da nepoznatog mesta, kao dete, ne znam nikoga, puno dece, neki strah me bio uvatio i da, to je, da kažem, dom bio u Osijeku, u Hrvatskoj. Tamo negde krajem 89. 90. godine, pre nego što će rat da počne, nas vrate nazad. Sve koji smo bili tu iz Srbije, da kažem. Onda su me stavili u Sombor u dom. Nisu hteli kući da me vrate, nego u Sombor i onda. Nadalje isto problemi sa domcima, batine stalno, tuča. Morao sam bežati odatle i što se kaže, od moje 8. godine, život krenuo kao jednog beskućnika. Krenem u školu i sad uvati me strah da li ću ja dobiti batina u školi ili da li ću da dobijem batina ili kad se vratim nazad u dom. I onda uvek tom prilikom gledam, jer tad sam bio jedino slobodan da mogu izaći iz kruga doma. I onda pobegnem i idem, lutam, skitam po ulici. Dugo vremena sam po podrumima spavao, po slupanim autima. Stalno ulice i eto. Išao sezonski da radim krunjenje kukuruza i ostalih stvari, tako što u to vreme što je bilo da se radi. Branje kukuruza i tako i upoznao tog gazdu. On držao ovce, držao krave tamo i nije imao ko da mu čuva tamo. A on me saznao meni da sam, da kažem, po ulici, po domovima. I onda prihvatio me tamo da budem kod njega, da radim. Radio sam kao čoban, išao ujutru, ustanem u 4, 5, 6 sati.
isteram tako, namirim tamo, isteram ovce na livade i ceo dan tako. Ne znam, nešto mi nije dalo mira, mlad sam bio ono, jedno mesto nije moglo da me zadrži i onda upoznam drugo neko društvo tako po Vrbasu i onda sa njima i napustim taj posao i onda stalno ovako, skitanja. Definicija slobode je mogućnost kretanja slobodno. Sloboda kao građanin, kao čovek, da se slobodno krećeš, da uživaš. Da slobodno radim, da slobodno mislim. Slobodno kretanje, slobodan propagandu, da vrše slobodno, uopšte sloboda. Kasnije opet dom, dok nisam napunio, da kažem, punoletstvo. Bio u Srbobranu postavljen Luna Park. Meni bilo zanimljivo, ringišpili, oni autići. Slučajno gazdu upitam da li mu treba radnik i tako krenem i radim. I onda putovanja, ali plata ko plata nije mi nešto bila velika da je mogla nešto da mi koristi. Čisto sam išao radi zabave. Eto, kod njega sam 5 godina proveo. Radio sam stvarno, ne mogu da kažem, nije lagan posao. 30 i nešto tona gvožđa prebacivati preko ruke ili... Pa radeći u Luna Parku ja sam tako upoznao druge ljude. Mislim, ima dosta tih putnika koji drže Luna Parkove, drže cirkuse. I onda bilo mi zanimljivo da menjam mesta, radna mesta, recimo Luna Parkove i upoznam ljude te iz cirkusa. Doduše ja ne znam, pa da kažem, kasnije kad sam se oženio, da je to familija od moje žene. Radio tamo, što se kaže, bio sam i klovan. Postaviš cirkus nekih 2-3 sata, 5, radiš predstave i sama priprema ide od kostima, od preslavlačenja, od šminkanja i čekanja dođe red na tvoju tačku. Izađeš što se kaže, zasmejavaš, pošto sam bio klovan. Gledaš što bolje da nasmeješ publiku i decu, pogotovo decu najviše. Onda non stop samo svaka 3 dana selidba i ovako isto sve da kažem, sve ponavljaš, svaki dan isto radiš. Onda, kako da kažem, vratim se u Luna Park nazad, radi tamo, putuj, ja upoznao tu moju suprugu. Eto, upoznao je samo na to što sam je pitao da je bacam na ringišpilu. A tu se upoznali i pitao sam da mi bude devojka i pristala, sve normalno i 12 dana se zabavljali i šta ću, oženim se sa njom. Pobegli, da kažem, ukro sam je. Nisam otišao kod njenih da je zaprosim i otišli u Vrbas u jednu staru napuštenu kuću i živjeli tamo pa godinu dana. Tad sam kad smo otišli u Vrbas da živimo, radio privatne posle, ovako kopanje bašti i ostalo. Jednom prilikom vratim se kući i pre toga nikad nije bilo nešto vesela ili nasmejana ili ne znam ni ja šta. Ulazim u kuću, ona mi se smeje, sve grli, ljubi. Šta je, sad meni nije jasno.
kad kroz priču ono, njeno smejanje, ona meni kaže, postaćeš tata. Ja šta ću, ja sam bukvalno ono zaplakao, ono. Nisam mogao da verujem. Da ne bi živjeli u toj kući, odemo za Odžake, kod njenih roditelja. Tamo živi 3 mjeseca kod njih. Zaposlim se. Prvo sam radio kao drvosečar, sekao na cirkularu drva, dok malo para nisam ono prikupio da bi mogao stan platiti. Odemo na stan, posle 3 mjeseca zaposlim se kod kamenorezca. Eto, taj čovjek mi izašao u susret da ne bi plaćao kiriju, dao mi u jednoj svojoj kući da živimo. Život mi ono, što se kaže, uzdigo mi se do neba. Gledam što više da radim, da samo njima da pružim, to se kaže, eto. Ali krenuli problemi, praštanja i svađe. Da kažem, ostane trudna sa ćerkicom. Radi, opet, aj gledam, bit će još bolje. Popravit će se stvari, sve ono. A međutim, ono sve išlo nagore. Radi, jednom prilikom ona našla neki oglas, ono da kao potreban bračni par na rad na farmi. Ja sam rekao, može, prihvatit ćemo, rekao, jedino ako ćeš i ti da radiš. Ona pristala sve i otišli tamo i radila 3-4 dana i nije htjela da radi, ja radi sam. Drugi dan kad sam otišao sa stokom na ispašu, ona pokupila decu, otišla i napustila me onda. Kako da kažem, ono, sudski razvod, ono, prvi put sam ono tad imao to i nisam ga baš na ono nešto rado prihvatio ono i zapamtio. Ona dobila starateljstvo nad decom samo na osnovu toga što ja nisam imao smještaj gdje da pružim deci. Posle 3 mjeseca ih dala u hraniteljsku porodicu. Jer navodno ni ona kao ne može da ih izdržava i eto sad ja imam pravo ono zakonski jednom mjesečno da vidim decu, a ne mogu nikako da ih uzmem kod sebe. Pa ne mogu decu da dobijem samo zato što nemam smještaj, nemam posao. Ne bi imao gdje da im pružim ono da mogu da odrastaju pored mene. Jer Centar za socijalni rad mi postavio uslove da sam zakonski u radnom odnosu, da sam oženjen i da imam svoj stan ili kuću. Ta 3 uslova mi dali da bi ja mogu djecu da dobijem. A od toga nemam ništa. Da kažem, po parkovima, po nekim šupama. Kad je lepo vreme, onda spavam bukvalno na polju, kad je hladnije, onda se zavučem negde. Pokušavam, idem po pijacama, idem ovako privatno da probam da nađem posao, ali kad nemam dokumenta ne mogu ništa da uradim. Martu, aprilu, mesecu, da kažem, prošle godine kad sam krenuo tako, jer od marta sam bukvalno na ulici. Stopirajući, putujući vamo po Beogradu, dole po Kragujevcu, pešačenje, probajući po tim selima, po salašima, da probam da nađem, da radim, ali Sloboda se stiče rođenjem. Svaki čovjek ima slobodu, ne treba da je stekne. Sloboda je ljudska. Ako imate slobodu, onda ste čovjek.
Svaki dan ono putuju, 2 dana budem u jednom mjestu, odem u drugo mjesto, iz drugog odem u treće. I onda sam stalno tako putovao dok se nisam vratio eto, u Novi Sad ovdje. Ovdje isto pokušavao privatno, ali bezuspješno. Onda sam tako počeo da spavam tu po Novom Sadu, da idem da prosim. Kad naiđe policija, onda moram da se sklonim da ne bi išao u zatvor. Zaradi prosjačenja sad 30 dana zatvora dobiš. I onda stalno se krijem tako i eto sad tu spavam ispod jednih stepenica. Od kako sam tu u Novom Sadu, pošto ne poznajem baš dobro Novi Sad, znam ovu železničku stanicu tu i ovaj bulevar Oslobođenja. I onda se tu da krećem svaki dan, idem po kontejnerima. Ako ne nađem ništa u kontejneru, sedem tako negdje ispred nekog lokala, prosim. Ako mi neko da, ako ne da, opet ćutim i tako iz dana u dan, svaki dan tako radim. Sloboda je meni sad, na primjer, eto, kad bi imao normalan jedan život, da kažem da mogu da radim, da imam krov nad glavom, da ne moram razmišljati uveče kad legnem da li ću ja imati sutra ujutru da pojedem doručak. Po mome svako bi trebao da dobije rođenjem tu slobodu. A sad vremenom kako život ide, što se kaže, sam Bog određuje ko će kako živjeti. Ja sam bukvalno sad ovako, ko da sam zatvoren u paklu nekom.